Okay boys. Sathi sakuvela indaba ivelile. Sesekhona la endaweni yengubenyameni lapha sisakhamba khona abavezi bethu abahlukahlukeneko njengoba sila kule ndawo nanje ngikhamba nobaba la uThando Mahlangu. Locha. Yes. Akwande kosekwethu kunjani na? Ngikhona ngezwe. I was Thokoze, the famous producer, the famous creator, umuntu okhamba phambili othuthukisa ilimi lesiNdebele kezomvumo, umuntu ofuna ukwazi ukuthi abavumi babuyaphi deleze kuwe. Ngithokoza kakhulu. Njengoba sila namhlanje akungihlathlulele ungivezele ukuthi kwenzakalani la. Lapha kosakwethu sizogidinga begodu kuzokuvezwa ingubo yakama wesithaba ebantwini bekhethu yabona. So now ingubo le izokuvezwa njengoba kunengubo ezakhe zavela ngaphambilini, ingubo kaMama uNosinki nengubo kaMthando Mahlangu, nje sekuvezwa ingubo yakama wesithaba ivezwa nje umuntu osidose phambili ngumkhetha Mahlangu owaziwa ngoPrince uGaja, nguye wenze umberego lo esiubona lapha, wenzile ukuthi into le ifezeke ngoba ukhonile ukurecognize abadosi phambili belimi lesiNdebele nokuveza ukuthi ilimi lesiNdebele nalo kufanele libe phezulu njengezinye inchaba ngoba ezinye inchaba zinengubo ezihlukahlukeneko. So nathi sisichaba samaNdebele asivezeni ingubo zethu zibe ziningi ngendlela esingakhona ngayo ngoba ilimi lesiNdebele nobukhwari bakhona buyathandeka ngaphandle. ISouth Africa yaziwa ngobundebele, yonke into yaziwa ngobundebele. Ngikhuluma nawe nje iflaga leSouth Africa linomndebele. Bese asikhulume ngiyakho le ingubo yalonjwa last yona ikhamba njani ngalesi sikhathi? Kosakwethu ngizokutshela iqiniso, ingubo yami ithengisa kakhulu ngaphetsheya kwamalwandle ngoba isehlakalo esenzeka ngeBoulders ngiso saveza ibizo lakaThando Mahlangu lakha ubudisi bebizo elilakha ngelimi lesiyeni sibiza ngokuthi yi-brand ya branda igama lakaThando Mahlangu ngoba isichaba sangaphandle kwamalwandle ngiso besifuna ubuso bakaThando ngaphakathi kwengubo le. Ingubo yami iyatholakala kuThando Mahlangu kuTwitter, ngiyatholakala @Thando Mahlangu _ Instagram @Thando Mahlangu _ kuFacebook @Thando Mahlangu, kuTikTok @Thando Mahlangu _ kulapho itholakala khona. Into engikara ukuthi obundebele lobu ngibo buhatsheka buyahatsheka ngendlela thina esifuna ngayo ene ngiba ukuthokoza man iFlair FM ngokuthi ikhambe idocumenta umlando le esiyenza thina sisichaba samaNdebele, thina sibadosi phambili bamaNdebele, sibalweli nabachochozeli belimi lesiNdebele. Ngokusekelwa iFlair FM kwenzekile ukuthi sibe nomdlalo welimi lesiNdebele kumabona kude for the first time. Yabona kulingisa abalingisi bamaNdebele, kubalingisa ngelimi lesiNdebele, ugadangisele kwaNdebele, yonke into yenzile kwaNdebele. So ukusho ukuthi umnotho ulethile la njengoba yonke into esifuna ngosifuna ukuthi umnotho lo ubuye uze nebavumi bamaNdebele bakhonile ukuvela lapha imvumo abo beyikhamba idlala lapha kuMzansi Magic lapha bekudlala khona ikomkhulu. Okunye lokungiba ukubuza ndokuya ngawe nje la sesikhona ngalesi sikhathi njengobona amaNdebele athuthuka, ubona ukuthi athuthuka kangangani? Kosakwethu siyathuthuka hle, okuchoda ukuthi thina simaNdebele siberegisane, sibambane, sikwazi ukusekelana, sikwazi ukuvezana, singabi nomona, kungabi namaNdebele agandelela elinye iNdebele ngoba qala musi nobukhwari, sinamakhono, sinabalingisi, sinabavezi, sinama sports commentators. Okuchoda njengesitshaba samaNdebele isifiso sami ukubona uLakho Bhoholo uprofessor ahatsha indaba zezebholo kumabona kude. So now thina sisichaba samaNdebele sima activists esigijima ku ground level, ngiyithi into leyo mde siyenze, ngiyithi into leyo kufanele sikatelele ngoba ngaphakathi kweSABC wakwethu kunamakhono wonke. So now neNdebele mde libe ngaphakathi likwazi ukuhatsha indaba zesiNdebele kumabona kude zebholo. Ngithokoza kakhulu baba. Kosakwethu ngithokoza kakhulu kwamambala, ngithokoza umberego wenzako muhle hle ukusivezela abavumi, usivezela amakhono nathi singawaziko. Into esihloga thina sisichaba samaNdebele ukuthi kufanele sibambane, kufanele sibumbane, kufanele sizwisise ukuthi ukumaketha nemarketing nebranding nepublic relation ibereka kangangani ngoba inchaba ezinye zangaphandle zibambene ziyaberekisana. Qala musi Johannesburg, qala musi Durban, qala musi iWestern Cape. Uyabona kunemidlalo echudelwa eWestern
Western Cape kunemidlalo echudele KZN nathi ngaphanga kwaNdebele kuyafuneka ukuthi kube nemidlalo echudelo lapho ngikho ngithi mina isifiso sami ukubona amakhono ekhethu athuthuka aMaNdebele khethu asibambaneni lesi sikhathi esihle ngoba isitshaba samaNdebele sivelele uma unothembu wenzile umbereko wakhe uDr Esther Mahlangu wenzile umbereko wakhe Play FM ngithokoza kakhulu kwamambala ukukhamba nathi la sikhamba thokoza thina Masombuka